لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi naisab kita niyo ha waktu na to ini amoin waktu kaukan na to sa Allah Ta'ala na yari yung guru mulia amoin tagsuko ha waktu ini insyaAllah magpatumtum kato sa niyo waktu ini kita niyo pa kanya sinbali na to. Di na ako magparuway tukbal ko na siya kato sa niyo katan wero na ruway hindi kan siya Nasir Rahman tualit ito po siya dato. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu alladzi an'ama 'alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana junubana wa qina azaban nar. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatod na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin nasadya in abutan in suara ini. Adapun ing ganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu ayat hangpu tag-unum pa ayat ikahangpu tag-pito kasuratu Ali Imran. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di ayat ini
Piyabaitaan sinallahu ta'ala sa barang manusia. Aula-aula na umat hinapusan. Amunain umat. Piyabidda sinallahu subhanahu wa ta'ala yung karayawan nila. Karayawan dunya. Iwan piyabidda hadlaw ka na sila yung panagnaan. Puno yan, mga anak ka po. Sipat sim mga sila. Pangilahan sim mga sila. Di mabimbang kabayaan nila. Di mabimbang kita nila. Karawa, mabimbang sila. Iban imibog sila. Habiyay ta sintuhan. Hapiara niya nabi kahinapusan. Taingukan na to mga anak kapubang hindasyo sila yan. Paman sinallahu ta'ala alladhina yaquluna rabbana. Mga sila yan humul mu'minun. Sila yan mga bariman usugi bang babae. Mainta sila na hinang bariman, piyarayaw nila yung pagtuhan nila. Piyarayaw nila yung kabayaan sintuhan nila, wala nila na piyarayaw yung kabayaan nila. Mainta yadto. Sabab kal na apabila na parayaw nila na, inantara nila iban sintuhan nila, dumayaw na inahantara nila magkahibunga sing karayawan hantara sinipuniwan tagipon. Hindasyo sila yan. Ahlul jannati fid dunya wa ahlul jannati fil akhirah. Jadi pa sila dunya, tausulga na sila. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Parman si mahasut si mahatinggi, di magsali, inta ususul kaun, iban sinta unanal kaun. Inta ususul kaun, ulaika humul paidun. Paruntungan sadya. Himinang sindaakan paruntungan. Tumangkis deng haliangan paruntungan. May tayad to. Sabab iagad nila'y natulan kabayaan sintuhan. Hakutika sila himinang sindaakan. Iagad nila'y natulan. Hakutika sila tumangkis haliangan. Damikriyan iagad nila'y natulan. Na. Unim palman sinallahu ta'ala. Alladzina yaquluna rabbana. Amoy mga sila. Naghilalaunganin atay nila. Naghilalaunganin suara nila. Naghilalaunganin pito ang gautabaran nila. Tudyo pamahasut si mahatinggi. Inhilalaungan nila. Haruaan nila. Hapamarat saya nila. Hahinang nila. Rabbana, o Tuhan namo, parat saya kami kay mo. Parat saya yung tao kata na dunya ini. Ya, nakawid na yung pamarat saya simbar ima. Rabbana, innana amanna. O Tuhan namo, parat saya kami, ikaw yung Tuhan namo sa bunda. Pagkahagaran namo, impiyaway mo. Amanna, parat saya kami. Parat saya kami harukun iman unun. Parat saya kami harukun Islam 5. Parat saya kami aula-aula harnaraak munabi wan rasul. Rabbana. Amo yan, yung pangayok nila.
Innana amanna in kami ni usog babae magbaas magbata parat saya kami uton na mo kayo. Kaya din indagbusin pamarat saya nilan amanna kaya harad na mo sinatay na mo sinsuara na mo simpito ang gaw tabaran na mo in naraak mo marika mo. Wayroon kakaroon na mo isiw-siw. Aman na o Tuhan na mo, parat sayakan. Agarun na mo, innabin na iban rasul na raak mo marika mo. Singuran na mo, iban lagguon na mo apang laggu kabayan. Buko na pang laggu tiali sintao. Rabbana innana amanna. Parat saya kami utuhan na mo. Akarun na mo, insara, dahil kayo mo biyayta niya. Di kami makaday siyo-siyo sara. Di kami makaday siyo-siyo pikilan. Sayan tuhan impanindog simbar iman. Sabab pag-akaran, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nautuhan na mo. Paghfir lana junubana. Mangayo kami kay mo. Ampo na kami, iban maapa kami. Bangaon kasaan na mo. Maun kay mo. Kasaan sinatay na mo. Kasaan sinsuara na mo. Kasaan sinpituanggaw tabaran na mo. Parat saya kami kay mo. Mangayo kami kamaapan iban kaampun. Mga anak ka po. Kasi iban lasa impagampun iban pagmaap. Igon hiblis gantian iban pagdugal. Nagsasambahayan kau rurugalan kau. Nagpupuasa kau rurugalan kau. Hapaghajian kau rurugalan kau. Nagkakaon kau rurugalan kau. Ingkatan hinang mo intapil niya rugal. Intapil niya astul. Intapil niya paghiluhala. Imbar iman ingkatan pakaradyaan nila kasi iban lasa sabab mabaya sila dumauhat sinuno. Akbaru darajat wa akbaru tabdila. Mabaya sila dumauhat sin sa lagu-lagu darajat. Mabaya sila dumauhat sin sa lagu-lagu karayawan. Nabangkaw riurugalan. Bangkaw ya astulan. Bangin tiatali mo kalingugan. Imbar iman tuan. Impangayo nila patuhan, Rabbana innana amanna. Parat saya kami kay mo, wayro na karun na mo, tuan na mo ikaw ra. Paghfir lana, ampo na kami, iban maapa kami, harusa na mo, sibi-sibi, iban dusara ko la. Paghfir lana junubana. Tangkisan kami ring harusa sibi-sibi. Tangkisan kami ring harusa rakula. Na aturay bukon bariman, bukon hat tumangkis, lumamud. Manglamugay harusa sibi-sibi, sibi-sibi dalawang niya. Manglamugay harusa rakula. Pagtawbatan da kumanlaw niya, asal din Tuhan, bayang ulungon da, bayang ampunon da. Mga anak ka po. Paghfir lana junubana. Pangayo na kau kaampunan dumiwan adlaw. Ay kau mang daat tao. Janji sintuhan kayo mo. Uduni astajib lakum. Harap mo, mariipon ko, mangayo ka ako. Ay kau mangayo. Kapag kahimuhaywan mo. Bangkaw na ngayo, kapag kahimu. Dagdaka ko yan. Sa direct na kau panagdihin. Itayan mga tuwan.
Paghfir lana, ampuna kami wa mapa kami. Ano sana? Waqina ajaban nar, tangkisan kami ring hasiksa. Daing hakayo dunya, iwan kayo adlaw kana. Mga anak ka po, ingkaya na naman sa Jacinta wihon haggut ta dunya. Bang mapatay na, empower nila, halawang simbahay nila, di mo nakabakan halawang bahay, katulong day makapin. Yadto hamul, magtawtay anak. Mahita yadto rito yung mahagot. Yung panghati simul na, mami, sakali, naghali-hali. Imbar iman, timatangkisin, kayo dunya, iwan kayo hadlaw akhirat. Bangin paso dia dunya, hibin mo sambil bay mo. Ang kapako yan, ang yadto. Hadlaw ka na ka, naway kapako yan. Dahil nga sabab yadto, imbar iman usog, iwan bar iman baray, impangilahan mo kanila, kauhaan tagupat kajam, inatay nila, insuara nila, inhiwal simpito ang gautabaran nila, panghindua apa Allahu subhanahu wa ta'ala. Aun alamat, si mga tauyan pangilahan mo kabuhi. Amin mga nang Hindu ayad to. Isisulga yung mga tauyan to. Bangkaw mga suwo, ang pangilahan kanila yad to. Oo. Nauna yung pangilahan kanila yad to. Mahaba pungot, nagjujuba, bukon. Palman sinallahu ta'ala yung pangilahan kanila yan. Number 1, as-sabirin. Mga tao masabar. Bang sadyaon kasabar. Sinaghinang haupis. Sinagmamastal. Sinhalawm sintabo. Imamimi, bansin magdarakang. Way bihandayaw. Na, way man kasabar. Magbinasa. Magigil. Iwan magjangki. Mga tawinin, pangilahan mo kanila, as-sabirin. Katatasan nila ito. Manasin sabar, matatas. Katatasan nila ito. Uno ito katatasan nila. Tatasan nila hindi akan sintuhan. Di sila hukawan, di sila malirap. Wayroon makakalantang kanila. Inda akan sintuhan wajib iwan sin sunnat. Aula-aulain wajib. Favorite nila. May ta sabab mag-alup ini puniwan tagip. Ikarwa may ta sabab makad sila sin kabayaan sin Tuhan di nila akaruning kabayaan nila. Tatasan nila inda akan. Ikarwa tatasan nila inliangan, di sila himinang. Amon yung pangilahan kanila. Ini katu, tatasan nila in uno-uno nari matong kanila. Di sila mamung pangkalpatuhan. Naita ako ini nabiya-biya na hayni. In sila yaon maraw parasahan inakuway. Di sila mamung pangkal tuju patuhan. Di da sila mamung pangkal pawaran nila. Di da sila mamung pangkal papagkahin nila. Nauna ni pamung nila, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ing kami ni ring hatuhan, ing kami ni magbalik na pagkabayaan sintuhan, ing kabuhi na mo ini, hiungsod na mo na, iwan sing kamatay na mo pagkabayaan sintuhan. Ito yung pangilahan kanila masaba. Napapataha kuno habaran mo habiyaw. Masabar da kau haraakan. Masabar da kau haliangan.
masabar da kau ha pakadalan hatupungan biantang kay mo si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tuwing sifat panagnaan pangilahan. Na parman sin Allah ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami parman sin Tuhan ni manunong basi. Dahil sabihan ay kaumuhong karayawan na pagkain. Kau mutong basan na ayaw. Sa mukha ni tulpo, long mo, tulpo ko na kato yung mga tao ini. Tulpuhon talang. Ayaw. Maingat din Tuhan mo. Kawasa rin Tuhan mo. Magbabaya-baya. Wallah. Na. Isiyusin nakatatasan na sabot yan nung pamansin Allah Ta'ala. Innama ajrahum. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Huwag na paghisab ka. Uno pembeta, kalasahan sintuhan ng mga tao masaba. Mga anak ka po, magkagunahan kita niula sa sintuhan, ay, inla sa sintaw pabiyahon. Ama, wala sa hanak. Ama, wala sa hanak, wala sa habaran niya. Tayan mga tuhan, may tayad do. Hisiyusin tauri makadakabayaan sintuhan. Haraakan, haliangan. Iwan haununo na pakadaran piara tong kanyari niya karun. Bukusan malasa patuhan. Impuunan lasa-lasa patuhan. Na bang kauri na kumugdan maglasa patuhan, di da kau kumugdan maglasa ka anak mo, di da kau kumugdan maglasa habaran mo. Dahil nga sa babian, hiluhala yung paglasa masa na ito ini. Inbukunda hiluhala. Paglasa simbar iman usog, ibang pag-iman babae. Unggal, makadakabayaan sinto. Dahil nga sa babian, hadlaw susungon, usog marayaw sila, babae ganarul sila. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ainal mutahabbuna fi jalali. Hipangasubusin Tuhan, sing kaingatan niya. May tayad to. Pamahalayak nindayaw. Yung mga abuhan, tabi ayaw niya doon niya, ipamalayak nila isab. Adlaw susungon, ipamahalayak sintuhan, yung mga tao pati ba. Aynal mutahabuna fi jalali. Hauno na naglasa, ipon ko, hakabayaan ko, miyagad sinatulan ko. May tayad dupyang aso. Pamahalayak. Ikarua, pasilungon ko sila hasisulungan. Way na kasilungan adlaw ka na ka na. Insisilungan niya rakuman. Amo na inlasa na hinang niya. Miyagad siya kabayaan sintuhan. Siya balan niya in marayaw. Tiatasan niya ninang marayaw. Tiatasan niya riminang mangi. Tiatasan niya way siya nagkumplin. Way siya namung pangkal pa Allahu Ta'ala. Haununo na rimatong kaniya. Kaniyo yan mga tuwan. Hikarua. Wasadiqin. As-sadiquna fi niyatihim. Wa aqwalihim wa a'malihim. Bunalin niyat nila, bunalin itikad nila, bunalin lapal nila, bunalin hinang nila. Ano yung mga tuwan? Na, bukun man bunal, naglingog na. Hang kaupis, naglingog. Hang kaparty, naglingog. Hang kapamili, naglingog. Hang kaagama, naglingog. May tayad to. Leamuran simputing bukun bunal. Apabila makalamu din puting, apabila makalang mo din pag-atkal,
lasun. Ngayon kakaon, misandaan biya din sarap, bang lasun na, o saan kumaon. Nasa kali kakaon sa deni atod sintaw takalasun di siya kumaon. Pikilan lasun, may ta siya magpikilan. Pangatod lasun, may ta siya umatod. Suara lasun, takalasun, may ta siya magsuara. Pag-ibadat lasun, may ta siya mag-ibadat. Ayan mga tuwan. As-sadiqin. Nagsabunal sila patuhan. Bunalin niyat nila. Bunalin itikad nila. Bunalin lapal nila. Bunalin hinang nila. Amuan yung pangilahan. Hinda siyo sila yan. Amanu billah. Mga usog. Iban babae. Bari iman. Mga anak ka po. Gaita sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Isa-isa Abu Bakar. Timbangunin karayawan ni bang karayawan na to. Isa-isa niyara. Sa gunum sa kinday kita niyo. Mabugat ing pahala ing karayawan. Isa-isa Abu Bakar. Maita. Wala siya nakapamuting patuhan. Wala siya nakapamuting pabaran niya. Wala siya nakapamuting papagkahin niya. Imasa na to ini. Ano yung manganal kita niyo marayaw mga anak ka. Ini kato pangilahan kanila. Walakanitin. Mana sing kanitin. Nagtataat sila patuhan. Kawan takubat ka dyan. Nagtataatin atay nila. Nagtataatin suara nila. Nagtataatin hiwal simpito ang gautabaran nila lillahi subhanahu wa ta'ala. Napalman sinallahu ta'ala, hisiyusin nagtaat patuhan niya, hisiyusin nagtaat parasul niya, pakad paja pawzan azima. Nagparuntungan niya siya yan simparuntungan mulia. Unim paruntungan mulia, dahing hatuhan harap paipon niya. Na imparuntungan dahing hataw pataw, bukun mulia. Naita. Di maraot karayawanin ng dihil, di maraot karayawanin dihilan. Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magkagunahan dayaw rin nga ipon niya. Dahil nga sabab yan, subay ririhilan sintuhanin madawhat mo, diyawhat simbar iman. Na, walakanitin. Wala na palingin atay niya paruhay, nagtaat sa japatuha. Insuara niya, way. Naaturan yung bukun bariba. Dahil nga sabab yan, mga anak kapu, kauhaan, tagupat ka dyan. Manglag kita niyo. Sinsipat nila, narihayatin ni. Yarin sipat pangilahan kanila. Ini kaupat sipat. Wal mumpiqin. Ini kaupat sipat nila. Nagnapaka sinalta nila. Alta tiyo-tiyo na kapag napaka, nabiya din na bang alta dakula. Alta tiyo-tiyo na kapag sarak ka. Alta tiyo-tiyo na kapag mura. May tayad to, bukon kuriputin atay. Bukon na kuriputin 5. Indua 5 niya. Bukon na kuriputin hiwal niya. May ta siya bukon kuriput. Yang andulan saja siya sintuhan tiyo-tiyo ibang mataon. Kaon niya dyan suko niya, impiang andulkan niya suway na hikad to. Ingan nila yan, mumpikin. Mamurain atay. Mamurain suara. Mamurain pituang gautabaran. Natandas-tandas sa kunuhabaran mo. Dahil nga sa babian mga anak ka po,
Ahlul Jannah yung mga tao. Kaya wa nila sadya yung suko nila, misan pa yung suko nila, ipanguno nila pa. Bang doon yung mga tao ini, al-muhtajin, barhajat. Waddu'a pa, malamma. Wal masakin, mga miskin. Wal gharimin, aming mga tao na bangka. Yung kasusahan nila yadto malago. Inig na yung kasusahan, kaya doon niya, sambil suko niya. Taniw yan, mga anak ka po. Na, yadto yung sipat, ikaupat pangilahan kanila. In sipat, hikalima pangilahan kanila, wal mustaghfirina bil ashar. Nangangayo sila patuhan, kaampunan, halapal. Jadi nilapal, astaghfirullahal azim. Ing kabayani iblis, papagma siya to ninatay. Simano siya. Papagma siya to nin suara. Papagma siya to in pituang gauta baran. Amunad tinhinang niya, amunad timbeta niya patuhan. Ang pasilari makalamod. Ang mga nasabot, di sila makalamod na tausul ka. Papagma siya to ninatay nila. Papagma siya to nin suara nila. Papagma siya to nin pituang gauta baran nila. Piyabaitaan kita niyo. Ipalapal sa dyan lapalin. Salukay maglapal sinlapalin ni kahapaan yung plano iblis ito. Istaghfiru rabbakum. Amo yan yung biyayta singkatan kanabihan iwan karasulan pa umat niya. Aula-aula yung junjungan alayhi salatu wassalam. Patauran yung lapal niyo. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayh. Sakali, subay magsugsug tawhan. Magsugsug pa isan. Tinimbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya makahanggatos. Iwan makakapituan. Aun waktu makakapituan, aun waktu makahanggatos. Biyaita. Anli tuan, patauran na. Kakuyakan kau sinallahu ta'ala naglapal astaghfirullahal azim wa atubu. Amo yan tuhanin lialapal simbar iman kauhaan tag-upat kaja. Bariman na kauna, tauray sab sila biya kato. Long si mga turisang kasinguran. Hindi na kasinguran malaikat, di papasinguran kato. Sa papakisinguran, in Hindu sing kanabihan iwan karasulan. Papasinguran in mga silamyakad, pang Hindu sing kanabihan iwan karasulan. Wal mustaghfirina bil ashar. Amin mga sila nangangayo kaampunan patuhan. Sindum iwan adlaw aula-aula. Sindum. Amin ka bahagi tuna sindum. Lapit adlaw long sintawin ba? Isa-isa mura kuman iwan sintuhan mo, ikaruan niya Tuhan mo. Dito, insarayaw-rayaw. Marayaw-rayang katanyad to. Waktu, takawa, bil ashar. Nahahalukin tao. Ini kau yung kau nangangayo pa Tuhan. Itayan mga Tuhan. In maghinang na simbihad to bariman.
Maghinang na simbihad, matibot na bihad, to bariman usog, ibang bariman babae, di sila magpamaita. Ihatihan nila man yung bihad turagbo. Iakad nila. Iwan piyang hindu nila. Mga anak po. Amo at timbiyata katutan yung sipat si mga bariman, usog, ibang bariman babae. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, hisiusim malasakaku, malasahan nabi, kana ma'i fil jannah. Insyayan, iwan ko sulga. Hang kasulga kamu iwan sin nabi. Nasubuha kuno bihaw. Misan yung mga kanakuraan, di na kau pala muro na hotel piagunuhan nila. Ay adilaw, nalag na kamu sin hotel, kakuanan nyo. Yung kamilaw na rin, di ha, luxury. Atas plin, inikaw namin sila luxury. Adlaw susungon. Maghang kasulga iwan nabi. Hinda siyo sila yan. Man ahabbani hisiyo siyo malasa hanabi. Nangunin maglasa hanabi. Ika-isa. Imanubi. Piarat saya muin siya yan. Daak sintuha. Hikarua ittiba'u agara inpiang hindu niya rin atuha. Hikatu iktida'u singuri inpiang hindu niya. Singuri magsambahayan. Singuri humagulog takbir. Singuri magruko. Singuran mo yung katangin. Ini kaupat. Ihtiram. Pag-addati siya, pag-respect siya. Yan yung mga bariman. Nabang yan na hinangin bihandagbos. Man ahabbani, sabda sin Rasul sallallahu sallam, hisiusim malasakaku, malasaka niya, piarat saya siya, si miagad kaniya, singuran siya, iwan liaggo niya, impang Hindu. Sin Allah Ta'ala hiya tudmaun kanya sin junjungan alaihi salatu wassalam. Aw nambuk na nga subukan niya, yung pangasulabay rin nga us-us. Labay man din nga us-us. Jawab sin Nabi, misan us-us, marayaw. Katumtuman niya. Unin jawab sin Nabi. Bangkulong na mahinangin ini. Yabot na mo kamu. Haunin posisyon ko adlaw. Mamaka ni fil jannah fil yawmil qiyam. Haunu akuluhal makabutang hadlaw susu. Inakisin Nabi. Injawab sin junjungan alaihi salatu wassalam. Anta ma'aman ahbabta. In ikaw makapag-agad kau hisiw-siw liyasam. Nabangin liyasam mo Nabi. Nakapag-agad ko iwan niya. Bangin liyasam mo amin ini. Dita haya. Ma'an nabiyyin. Wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ini kau isiu-siu ng kialasahan mo, amod timaramu. Amod tiniwan mo, amod timpangdaig mo. Natura natuan isiu yung kialasahan mo. Banging kialasahan mo na, diya paglasa kabayaan sintuan iwan mo.
Bangin kialasahan mo, siddiqin. Iyakad mo yung kabaya, cintuhan, iwan mo. Kapag agad. Bangin liasa mo, suhada. Hatulan kabayaan, cintuhan, iwan mo. Bangin liasa mo, salihin. Kabayaan, sinallahu ta'ala. Anta ma'aman ahbabta. Ini kau yan, makapag-agad ka, iwan sinliasa mo. Naasubuan ang baran mo, sinliasa mo. Bangin liasa mo tau marayaw, iniwan mo tau marayaw. Di pa dunya. Bangin liasa mo tau mangi. Nabangin liasa mo, lialasa mo yung tau marayaw, lialasa mo rin tau mangi. Bukon da marayaw, mangi da. Sabab hambuk sadya. Ayan mga tuwan. Unin alamat, unin pangilahan sing kialasahan na kausin nabi. Mga anak ka po, number 1, hubbul Quran. Kialasahan mo, insulat sintuhan maun kay mo. Katluan ka dyan. Hapal sin 5 taas, hapal sin siyam tahun ng katluan ka dyan na daghal niya. In mu'jizat sing Quran, pula-pula mo siyam tahun. Yawn halawang sin daghal niya mamemorize ng Quran. Ayan Tuhan. Nahisiyusin tao. Kalasahan ng Quran, alamat. Pangilahanin tao yan, malasahan nabi. Bang siya malasahan nabi, lasan niya na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tano yan mga tuwan. Natura, kanalan habaran mo, wanguno, ini kawiban sing Quran. Unang relation mo, simbaran mo pa Quran. Man ahabba ilay, wukila ilay. Man ta'allaka ini, wukila ilay. Uno-uno na intiallukan sinatay mo, simbaran mo, sinsuara mo, harap damad to. Bangin tiallukan sinatay mo, pamangi, harap dasan pamangi. Bangin tiallukan sinatay mo, harap pabiyay taeddo. Hubbul Quran, harap madtuing katan, hinang mo. Dahil nga sa babiano, nimbiyay tasin Tuhan. Kato. Allamal insana malam ya'lam. Allamal Quran. Hinduan na mo sila, sindi nila kay ngatan, isi maghindu. Bukusan mastan. Nahisiyo. Ingat tuman. Sabab sadya niyaon. Uno pa inindusin Tuhan. Allamal Quran. Hinduan na mo sila sing Quran. Naaso mo mimbaran mo, kaya hinduan na kaw. Imbar ima, namad tininang nila kawan, tagupat ka dyan. Dahil nga sa babian, matug magbati sila, guided sing Quran. Hudan lil muttaqin. Pamandu aagarun si mga sila nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amurad tintaalukan sinatay nila, amurad tintaalukan sinsuara nila, amurad tintaalukan sin pituang tabaran nila. In mapuas din ito, tumaalok siya pakabayan niya. Tumaalok siya pa-favorite niya. Imbar iman, harap pakabayaan sin Tuhan. Hikarwa pangilahan sing kialasahan nakaw. Sin Nabi, kialasahan nakaw sin Tuhan mo. Al-inabatu awit tawbah. Nangangayo kau kaampunan pagtawbat patuhan.
Wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun. Nangangayo kaampunan, nangangayo kamaapan, si masanggup patuhanin bariman, usugiwan bariman babae, kauhaan tagupat ka dyan. Hasuwara nila, haatay nila, hapito ang gautabaran nila, hakatan pakaradyaan nila. Imbukon bariman, naginisan na mga pilatahon. Magsugsug kita nilong na tawat, biya malaman na yung masin eh. Magsugsug kita nilong na tawat, biya ang kitaan. Mga anak ka po, kauhaan takupat ka dyan, imbarim. Wa anibu ila rabbikum. Balik kamu pagkabayaan sintuhan. Yung magtawad. Mga kampunan. Diyan na kamu patuhan niyo. Imbarima na mo yadto ininang nila. Nawang yadto hinangon nila ang bihad to. Turja ko. Papagbarakatun sintuhanin rejeki mo. Papagbarakatun sintuhanin umul mo. Papagbarakatun sintuhanin waktu mo. Papagbarakatun sintuhanin hibal mo. Sakaliin hibal niya, liaul na yung bulit niya, liaul na yung lima niya, liaul na yung mata niya, liaul na yung pito ang gautabaran niya, di karihilan pahara sa kawa wal iyadu billah, mul ka ini karihil ka niya. May bukun haatulan kabayaan sintuhan. Yan to, mga anak ka po. Al-inabatu wat taubatu baraka. Iltamisuha. Impangayo mo kamaapan. Ivan, tumanggup na kaupatuhan barakat. Kasambuhan halawm sing kauman. Kasambuhan sin atay, kasambuhan sin kabuhi, kasambuhan hakamatay. La'allakum turham. Supaya kamu kalasahan sin Tuhan, supaya kamu magkasibang maglasa. Kagunahan na to, masa na to ini, ampari malupas ingkatahan karayawan, ianug hara sin Allahu Ta'ala sa taon-taon. Da, tubtub na rin to, yadto na nanawag-tawag, wakto na. Magmaaroy kita niyo patuhan. Bang nato kakausan magmaaroy patao, harap patuhan. Sarayaw rin. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, inpito ang gautabaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Pataalukon na to, pakabayaan sintuhan. Damik yan. Uuhon na to. Sarum sa adlaw. Ingkabuhi na to. Kakaroon na to ang mga nasabot. Amin na ngayo patuhan. Nakulu na Rabbana innana amanna paghfir lana junubana wa qina adhaban nar. Natubtob na rin to. Salam kasilasan mo ang mga anak kapo hatiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.